nainde abarai baito ta kuna kolete president uchaga iga etabu atikende gocha gotokorera ekere tokorako genda western igari igakobuguri chi billion gako genda buikoyo obuguri chi billion gako genda guchimeru obuguri chi billion chi project wono maocha gototebia une president ngoleta muri bachako achako launch chi project chia kuwait chomweshimiwa na kibono mwisho yako ombui aligete proposal karaka uchibeseji kale chibeseji nchibwenerete mokolete president chako launch tigatolete president limo ocha na intune chibeseji saine otoege nduge saine lakini gotolete rabuna 10,000 ye school president chako beko boroso kakira kibono mokogera twana kwa secretary style kabiri. We want big projects. A president ke wocha kaiga atu igurire chipara atore trechi university bitebinene tali na gandu gakuwetia gocha koronji egirege nyoni je mwangu ndangiri munya biasara na unango beko boroso aziba siko kena unango mente skuru erebya la nege ndo kendi goro ya kuwait funds by the way to kuwait chiba secho igo chia lenge chetwe beneficiary schools 10 million per school 10 million you can build 10 classes not 2. Nyonye Ministry of Education in Kenya kirekwa gache viras Kenya gaiga ige gotumia 1 million per class. So chiba se jaru etu digato sabe our leaders ejine chiba siko kole school ngima ndota getiko 10 million dikwa gacha 2 classes.